lagip ti napalabas. May samanen anaimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat nga intay drama ita ket manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Luisa ti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saak met kadagiti mahilig adumngeg kadagiti drama dito YouTube. Ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adengdenggan. Naawis akmet anang ipatulod iti kapadasak takayat kumet amang ngegan ti pannakaidrama na. Sakbay ang nagkalaysa kami iti asawak amukon ti kinaartek na. Ti amok idi ket agbalbaliw apaman nga agasawa kami. Nang runa inton addanton anak mi. Ngem nagbidutak takarkaro pay kitdi adi na maliklikan ti arak. Ngam oray no kasta, saan da kami met abinaybayan. Ad-adda pay kitdi agin magat nga agtrabaho. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Ne, sa dino ti papanamlakay. Nakabunang kaman. Mabana kaya bangkag bakit? Inakman dalusan ti pagmula akitilaya. Apay no ipabigat munton dayta, lakay. Ay na, sayang ti aldaw bakit? Gan may sa, awan mo ti aramita kita. Domingo ita, lakay. Aldaw ti panagdayaw iti apo. Intayo pa'y mat makimisa, Da kayo latan kadag iti ubing ti mapan makimisa bakit? Ikaranagan dakto latan. Wen, ngam dumalatamat no si kaamis mo ti mapan ijay simbaan, Rudy. Wen matgati sige, makimisa akto inton sumaruno a Domingo, Luisa. Talagang kami na naka-schedule itang aldaw di panagdalos ko. Iso ada kayo latan ti mapan makimisa. Di kagdanag. Ta sumuro takto inton maminsan na Domingo. Sige, imbagam day ta alakay. Wen. O sige, panawan kayon dito balay. Umuna ako na rumuar, bakit? Dong, wan kanto, unay, indayonen kanto iti sinamay. Tol-tolodan kantaw nga luman ay pagamuan in kanto may libay. Hey! Anybody home? Ay na, namatag ka manan, Rudy. Saan matagat? Slide lang, slide. Inayaban na kami ni Pare George. Isa, nagiinom magbasitan. Basitan. Malaalala, sumrag ka talabaran ka. Itikas na, maimunawan ka adagos. Agar mo sarkan, tapno saan ka amala daw iti trabaho, lakay. Ay, uwan bakit? Bakit di ta rin ingnak? Altaw mat kaya man. Ay. Nay, nagunagmat day ta na sinay bakit? Apay, adda ka di parikot? Kasano? Kita umantilang am, Rudy. Nakakutkutungkan. Saanen akas laidi anabakad ti pamagim. Inom kan tumak ngamin na inom iti arak. Ay na, uray na kutungak. Tahel di akbakit. Ay, isardeng mo ngamin ti uminom iti arak, lakay. Minalem anabartek ka asumangpet ito'y balay. Awan sapay aldaw asaan ka anabartek. Talaga kasta bakit? Agas nga rod ti bambanog. Mala, agtugaw ka maten, tamangan kan.
baybay anak kadilaan. Sa nabali, taday talaang magtibisyok. Nagsarita kami kin ni Luisa di Kalman. Saan ka kanaw amaan anawa anak ka? Dahita ka diti makagapo, iso nga imay kayo diti balay nanang. Umay dakmanen sermonan. Isardeng mo nga minen ti panagin inom mo anak ko. Parparigatem laeng ti bagim iti kastangar aramidem. Jakmet parparigatan ti bagik nanang. Parparagsakakit di Agas laeng matibang bannog ako nada. Ay na, mangted laeng iti sakit da itang arak. Nang runa ket kanayo nemeten ti uminom. Maasi kak umamot iti pamilyam Aklunek akanayo nak ngagbartek. Ngamiti ka ano man, saan ka nagkurang iti pamilyak. Itid ko matipagrebang kas asawa ken ama dagiti anak ko, nanang. Maalawunan, adda akong dita anak ko. Angam kaasyam mo tibagim Saan nga idaw-dawat, angam kasanungay no agsakit ka. Kasanun tulaangan ti pamilya Rude. Sa nabali, tatantani moten aggraduar iti kolehiyo dagiti apu ko yun, nanang. Saan dan tumit siguro abaybay anti inada, inton mataya kon. Na, anya daytan nga ibagbagam Rude. Matay nga ibagbagam ay una ikan. Sa bali manon tinangiturungam iti saritaan ta. Katuan mat nanang. Amin tayo kat agturong dita. Di tay amutigasat tayo. Nga may sa titurong tayo. Matay tayo amin, nanang. Luisa, sa dinote ayan mo. Luisa, may kaman bagay. Tatang, awan ni nanang. Napan ijay balay da lola. Kaya ba antay timplan na kiti kape ko? Siya kung hati agtimpla iti kapeyo, tatang. Ay, sana nanak ko. Di mo amo titimpla ti kape. Ninanang mo lang ti akinam mo. Iso nga, inkaman, ayaban. Urayan tayo latan tatang. Ang mga nupaawi din na ijay. Sige. Ringan na ito lang arudan. Nasumangpat ni nanang mo, ayawan kaya. Adabay ka di allowance mo, Atoy. At tapay mo tinaudi nga interview, tatang. Malagit din. Alam mo da ito, nakamukan ni Dayta. Sangaribo amin Dayta. Katangan di kayat mo anak ko Dayta mati para gini ading mo. Si kanton ti magamo amang ted iti kapsat mo. Mapanakon bakit? Sige, agan-anad ka lakay. Tay bilin ko sapay kumata saan ka manen amabartek nga gawin. Unay kalakit din aya bakit? Amumot aday tantiliw-liwak. Aywan, nalipatak matin. Nagsweldo ak gaya medical man. At iti sweldo. Bayadam to amin ang ababayadan dito'y balay. Itad mo tumatin di pagbayad de beya kini Ronnie ijay pagadalan da. Agyaman naklakay. Ang apay no urnungam laang ti pagininom mo iti harak. Iti kasta, mapadakkel tayo man mato'y balay tayo. Ay na, makontento ka din dito'y basita balay tayo bakit? Makiasawan tumatlaang dagiti anak ta. Sigurado pumanaw dan tumatlaan inton addan kabukbukudan da pamilya. Iso nga oray saan tayo napadakkelan ti balay tayo. May mayat matlaang kumaan no mapadakkel tayo mabasit. Iti kasta, nalawlawa ti pagnaadan tayo. Wento bakit? Bareng makaurnong tanto.
Basta di naklapdan iti panagin inom ko, ha? Tay sumet ti agas ti banbannog ko. Bakit? Inkailuto da iti bakit? Nangalaam ka dagita asida na kay. Napan ko binurak tay ramak bakit? Kat, iso amin da ito ay tinaala ti ramam. Wen. Adumot nga rod ang. Siyempre, siyak pa iti kunam. Amok ngamin ti pangipes-pestuak iti ramak. Iso at talaga nga ado ti maala na. Mala, ingkakit iluton, ta iso ti pangrabian tayo. Bakit? Ay na, congratulations, Ronnie, anak ko. Kamaudyanan na. Naggraduar kamatlaangan iti kolehyo. Kablaawan ka, Ronnie, anak ko. Agyaman ak unay kada kayo, nanang, tatang. Agyaman ak iti adwa sakripisyo yo. Para kada kayo daytoy abaligik. Naayat unay ti Diyos. Iso ti kang runaan anang tulong kada tayo. Tapno makalpas ka iti panagadal mo, anak ko. Nanang, kamaudyanan na. Makatulong akon kada kayo kanitatan. Ay na, di mon panunutan dayta, anak ko. Napigsak pa'y matamanggad. Agornong kakit di, para iti buklem to a pamilya. Ito iti sweldo pa kahit... Pasensya kan ata. Nagsayan man iti sweldo nga iyawat ko kan ka. Saan met ngamin ang mabalinaya kag gastos. No kas nga kasasango kami kadagiti kumpare. Mapmapanan ti tawan, Rudy. Panunutom kumamot asaan ka nga umububing. Agnakam kamat kuman. Nanakam magmatbakat. Ay na. Rugi anak mananakon-nakon, Luisa. Kasyam kumamot ti bagim, Rudy. Ipatpatagda ka kadagiti anak ta. Apay, kayat mo ka di ti agsakit. At ayaman tawasan ng agsakit. Namin tayo makaptan iti sakit. Nung siya klamay sa... Nakasagana ako namatay, bakit? Ay na, saan man akas ta ti ibagbagam, Rudy? Malahay dulin mo kitinti sweldo ko. Makamu ka na mga budget iti dayta, bakit? No itad ni tatang ti sweldo na kada kayo, idulin nyo. Da kami ka ni Manong Ronnie ti makaamu iti amin ang masapsapol dito'y balay. Ay na, agyaman anak ko. Ala, katulungan dakman nga rod amang bagbaga iti amayo. Tapno isardeng namutan ti panagbarbartek na. Sige nanang, bayan nyo. Kasarita minto ka ni Manong Ronnie ni tatang. Wan man, bareng da kayo ti denggan na, anak ko. Nakapasyar ka mahit kasinsin Linda. Wen kasinsin. Ada ngamin napatag nga umay ko ibagakan ka. Anya day ta kasinsin? Ilaklakok ngamin ti daduma apasit ti dagami kasinsin. Ne, apay ngaila ko yung kasinsin. Kasapulan mi ngamin ti kwarta kasinsin. Agabrod ni tanya nga anak ko, kat iso ti pangalaan mi iti aramatan na. Ay, kastaya. Wen, sikati mo na panunot ko. Da kayo ti kayat ko apangilakwan. Tapno da tayon tumat lang ti agkakaruba no bilang.
Ay, kagkayat ko akasinsin. Sayang mo't ngagpaiso da di adaga no sa bali ataw ti mangkatang. Sapay na pintas ti lokasyon na tayan ti loteo. Naku namon kasinsin. Isu nga ron na jak kumakayat nga ilako iti sa bale. Tatalaga ang masayangan ak. Kasapulan ngamin at talaga ti anak ko ti kwarta. Isu ada kayon ti manggatang kasinsin. Uray kaskasano. At umat gaya man ti urnong ko. Umanay da ito yan na pagbayad ko iti dagang ilakla ko ni Insan Linda. Uwin, gatangag da jay adaga. Sakto patakderan iti balay. Basit ngamin ngagpaiso ti balay mi. Malaksid iti dayta. Daan pa yan na balay. Maan-anay paikit din. Ang panagkunak. Kat nasaysaya at langin nga agipatakdera kiti baro. Ngam di pa renovate mi. Isumit lang nga minaparehas ti gastos. Ilimod kung tupay lang iti asawak kan anak ko ti may papaniti balay kan lote. Sorpresa tuman ida. Agasam, dandanigaya man malpas to'y balayo kasinsin Rudy. Wan nga rod kasinsin. Kasla ka ano lang iti na irugi. Ngam ita, malmalpasan. Di kat agyan kayon to amin nanditaw. Panawan yun to, tidahan abalayaw kasinsen. Wan Linda, umakar kamin to dito yan. Apama na malpas. Agkakaro ba tayon ton kasinsin? Ay, wala kasinsen. Aging ga ka di ita, kat saan pa'y nga amo ni Ipag Luisa, ti may papaniti da ito'y abalay kasinsen. Wen, jak pa yung bagbagakan ko na kasinsin. Kaya't ko nga minasurpresaan. Makla at tulakit di dayjay, no ibagak abalay mi, ti may patpatakter dito asidagyo. Ay, wala kasinsen. Saan to siguro ang mabatay? Wen nga rod Uray arte ti asawak. Amo na latama ti responsibilidad na kunanan taon kasinsen. Wana kasinsin. Pudnong arte kag. Ngamiti ka ano man. Jakmet binaybayan ti pamilya. Naimbag arabim. Bakit? Ay na, narabyan ka lang arutan. Nabarbartag ka pa'y anagawid, Rudy. Di ka na nasanay. Bakit? Ikaw anak man hindi di ka nagbagat. Mabisina. Mala, agtugaw ka ditan, tamanggao ak iti kanam. Agyaman nagbagat. Ay sus, di nakagkan kan arakupon atan agak-arak ka. Sorry bagat. Sana balitag siya warakin to madamdama. I miss you bagat. I love you. Alawan nun. Sige, agtugaw ka dita sofa, tamapanak mga laiti kanong ijay kusina, lakay. Sige, agyaman ako na nabintas nga asawa. I love you. Matuyan ti kanam, lakay. Na, inturog na matan iti sofa. Ay, una yan ti asawak. Di nan nabailan tinapan iti silad mi. Ay, jakon riingan. Sigurado ang mapantumat laang iti silad mi apaman ang makariing.
Bigat gaya man. Awan mat ni Rudy dito idami. Ay, nalabit na saanin ang nakapuot. Iso nga intultuloy ng tinaturog ijay sofa. Agyaman nakapo, tainik kanda kami manan iti barong agsapa. Barong aldaw amang ipasimudaag iti baro anam-nama. Nanang! Manong! Umay kayo! Ni Tatang! Ni Bea day dyan. Bumangon na kadagos. Tamapanak ijay salas. Ni Tatang! Sana makasao! Kasla marigatan nga gangas! Anya! Ay, Diyos ko! Rudy! Agrin ka! Rudy! Tatang! 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 Sige! Gunggunin niyo si Amayo! Ringin niyo! Tinasayat! Itaray tayo lang in ospital ni Tatang, Nanang! Patpat ganda ka unay kadagiti anak talaga eh. Pang-aasim ta lumaban ka. Agpaimbag ka tapno agdadan na tayo pa'y iti mabayan. Pang-aasim ka di. Lumaban ka, Rudy. Pang-aasim, di na kami pa'y pampanawan. Tatang ko! Tatang! Rudy! Nanang, kayo kumamangan. Di kay painangan apulos. Yak makapangan, anak ko. Suglatan kayong nagbantay iti bangkay ni Tatang, Nanang. Kayo pa'y mangan. Awan ganas ko, amangan. Saan nga umanagtimakan kayo? Nanang, amangan no agsakit kayo. Iti saan nyo apan pantangan. Wanmat nga Nanang. Kayat yu ka dita mangalak, iti kanan yu. Tauray dito'y kayon amangan. Ala, ading. Ingka mangala iti kanan ni Nanang. Wan Manong. Awan sar-sarbiti ko na masurpresam kada kami. Ngamin awan kamatan, Rudy. Nagsaur ka. Nagsaur ka lakay. Anya ngay nga ron. Kat di tayo mo't ninamnama akas to'y timapasamat ka ni Tatang, Nanang. Di naman tinalasatan ti pan nakaatake na. Nagsakit a panunutin, anak ko. Iyak pulos ni namnama ato'y balay a sorpresa na kumakadatayo. Kat isumat gayam ti pakalamayan na. Ala, di kayo unay agladladingit, Nanang. Anya ngayon. Kasta talaga ti biyag. Aglunan tayo ti amin. Ipatpatag ko unay ti Amayo. Nga oray ka na yun na mabartag. Oray kas jay na. Nadungulat na kada tayo. Ngaman yan, tanatay na di tayo napakpakadaan. Uwan nga ron. Ngabgas na kunakon. Mas apol nga awatan tayo ti amin, Nanang. Talaga siguro. Ngaging galangan ijay tintab ti Diyos abiyag ni Tatang. Nasakit man nga aklunan. Sige. Ikarigatak nga aklunan ti pupusay ti Amayo, anak ko. Diyos ko. Italakmin kan ka ti amin. Ti pagayatam ti matumpal ako. Agyaman kami iti panang ipabulod mo kada kami iti nasingpet.
kan responsable nga asawa kan ama dagiti anak ko. Sapay ko matatarabayan da kami lata iti inaldaw. Nang runa ita, tawan matan ti asawa kakadkadwami. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan papagayam. Naimbag nga oras yu amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Marivic manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Marivic ti sibubukal anagan ko ngam kidawak nga awagan na kumalatan iti Mavic. Dayta ngaminan ti nakairwaman dagiti makaamamu kanyak. Naawi sakmet a nagsurat tapno inak ibinglay ti pakasaritaan ti biag ko amadama amapaspasamak. Iti agdama ket adanobyok iso ni James. Sakbay a nagayan ayat kami inaklon na nga adda anak na iti kinabaruna. Banag a naawatak met. Dagiti dadakkel ni James tinagbalin a katulungan na amang padakkel ken ni CJ. Iso na laeng tano kasano ti kinasingpet ken kinaresponsable ni James, isumet ti kinaduldog ti anak na. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Oh, agmay-may sakamat James. Kunak man no itugot mo ni CJ nga umay dito'y balay. Itugot ko kuma. Ang amdyak amo ay nawagan gayam ni Tanya. No kasta, nagkita da ni Tanya? Juan. Diyak matkat nga ipaidam kini Tanya anak mi. So, pinalubusak lata ni CJ. Gusto matkit di iti kasta, makapagbanding damot nga agina. Juan na. Tangay awan mo't ni CJ kadwata. Anyang tano, rumor talang eh. Sa dino nga iti papananta? Mapantamat agdate Ay na, aggastos ka pa'y laeng. Dito'y talatan balay. Taagluto ak iti pangaldawan ta. Di mo ka din panunutan ti magastos. Di kagdanag, tasyak ti maka mo. Rumor ta. Takayat kung ti agaliwaksay, Mavic. Okay. Sika nga rin ti makaam mo, James. Sa dino ti papa na Mavic iha. Nakapulis ka mat. Sumuro takman ka ni James, mama. Sa dino iha. Ada ka no family reunion da. Kaya't nakanumat nga iyam-am mo kadagiti kakabagyan na. Ay kat nasaya at mat ano kasta. Iti kasta, maam-am mo mat ngagpaiso dagiti daduma pa'y akakabagyan ni James. When mama? Ay, wan kayam, iha. Kumusta mo tende, panakilangin ti anak nakin ka. Okay kayo ka din? Ay, kas iti sigod, mama. Adayo pa'y lang tirik na na kanyak. Ipadlaw na launay adinak kayat para iti amana. Mano ka di itayan titawan ni CJ? 16 nan, mama. Nataangan mo't gayaman. Imposible mo tadi na pailaang maawatan dagiti mapaspasamak. Ay, wan nga rod, mama. No kasjay ko maatawanan kat makaawatan. Ang saan mo takasla igagagaran at ikasjay nga ugali na. Ay katano sampay laang ay ha? Patsik, dumteng tumat laang ti aldaw ang maawatan na ti amin. Sapay ko mga rod, takas ta, mama. Hello, Mami! Kumusta?
Daytoy, napintas lat ka. Sana all, Bats. Jack ni namnama nga agkita ta dito'y Mary Jane. Ay, wen nga rod imbaglaangan. Ta simurot ka ni James. Tano saan? Saan tapay kumamot ama-amuan nga ag-ipagtagayam si ka? Wen nga rod Ala, ni CJ ka din dayta. Wen batch. Ala, barugaya man. Hello, CJ. Oh, CJ. Hello ka no. Sumungbat ka mat Hello. Ay, sus. Hello, auntie. Kunam Ang ngamot din. Ay, napasensya ka na. Nakakonsentrate man ngaminan iti cellphone na. Madama man ng TML na. Ay, grabe dagiti teenager itan niya. Ay, apo nakatutok dalatan iti cellphone da. Naku namon, batch. Di da paikit di may baunan Gapo iti kasi cellphone da. Imbagpay ni CJ Dua ti mami na. Mami kaya dito. Saan? Nilaantan niya ti mamik. Ha? Ala? Agraraman mo't anak-nak. Idi agaramit mo't iti anak na no kayat na ti anak. CJ. Ay, susi ka talaga, CJ. Di mo amo di maangaw. Jukulaan mo dayjay. Ay, unay kalakit din nga ubing aya. Hello, James. Hello, Mavik. Anya oras ka ma-dismiss iti trabaho? Jack may baga no anyan to nga oras. Ado nga minti sambot mi a report para inton bigat. Awagan kan tulaangan, inton dandani akon rumwar. Sige nga ron. Tamabanak man pa yung eskwelahan na CJ. Papayaban nagkano nga minti school principal. Anya? Ne, apay ka no? Diyan ka man mo. Impanda ka nung nga miniti guidance office ni CJ. Isawa-sawa lang mapanak iti eskwelahan itamat lang. O sige. Sumuro tak kumaangam. Adupay mat ngamin ti aramidag a report. Okay lang. Siyaklatan ti mapan. Awagan nakdo intun tandanikan ma-dismiss. Iti kasta. Madyan sa oras apa ng sukon kukin ka. O sige. Agan-anat ka iti panagmanehom. O, mangan kan CJ. Day tamat la cellphone mo ti dumdumugan. Jacket ti mangan. Anya? Katno ko naman na ilutuan ka iti si daam tamabisin ka. Ita, ibaga madi ka mangan. Luto lang ni mami katanya tiket ko. San kat aluto ti kabit ni dadik. CJ! Jacket ti lutom. Nawaltam. Okay. No di mo kayat tilutok. Kayat mo nga ron, tayabak ni mamim. Taiso ti umay mangiluto iti kanam. Wen, O sige, tay bagak day ta ka ni dadim. apay no pumanaw kalangan. Iti kasta, agawid mo ni mamik dito balay may. Anya? San kamot siguro tulang? Tapno ulitak man ng tinbagak. CJ! No di ka pumanaw, sakti pumanaw. Anya? Kita ka man langan. CJ! Agsubli ka dito eh! CJ! Nay, Mavik, balasan ka. Nakayumat gayam, tatang. Pasensya ka lang kuman din ni CJ, Wang. Ha? Nanggag ko, di pa nagsarita yung itay. Nanggag kumutlaang, di pa nang sungsumbat naging ka. Awan kanyak dayjay, tatang. Maawatak mat ni CJ. Kan may sa ubing pay ngamin. Nalabit adi na pa'y maawatan dagiti mapaspasamak. Saanan nga ubing ni CJ balasan ko. Lakayan ititawan na 16. Bariton diya po. Diya ka mo man. Nuapaya kasla ubing agpampanunog. Tatang. Oray no kasta. Idawag. Asapay ko ba? Tadi ka maupay ka nagiti imbagbaga naking ka. Wen, tatang. Di kay madanagan ta maawatak mat ni CJ. Agyaman nakbalasan ko. Bayap, takasaritak tumarin ni Sida. Ipakaawat ko king kuha na ti maipapan ka lagi ti tadakkel na. Kastamad ti maipapan ka na kayo kini James.
Bayan nyo pa'y laang tatang. Ang mga nukarkaro ang magulwan laang ti panunot na. Patsik ang maawatan ng tumat laang. Inton bumarbarito pa'y. Ambang balasang ko. Naiyuman ko man di may papankin ni Sige ti may sagayim ka. Kit kuna na. Anasay saya at no ipantayo ni CJ iti may nga espesyalista. Ha? Espesyalista ko na yun, tatang? Why? Amangan ka no nga men no adari krik naan ni CJ aditay amaw. Oh no. Amangan no adamang burburibur iti panurot na. Behavioral therapy kunanan sa itayan. Ni, mayat sakit ding agpaisuday ta, tatang. Why, balasang ko. Planok nga rog nga ibaga kumakin ni James ti may papan iti da ito. Wan, tatang. Kasarita yun to ni James. Apaman na sumangpet. Hoy, James! Nagkunagan ka nga ipan mo iti psychiatrist ti anak ta? Ha? Saan nga agbagtit ni CJ? Tapno ipan nyo kit din iti psychiatrist. Tanya, agkalma ka kumalay. Pangasim. Awanan ka iti bain? Siguro, sinugsugan na ka man ng ti babae man niya. Iso apas pasurot kamat kinkwanan. Puston, awan ammo ni Mavic may papaniti da ito abanak. Idea ni tatang da ito eh. Kan maysa, saan ko babae ni Mavic? Sika, tinakilalaki iti addan asawa. Iso asika nga rod ti makuna akabit. Anya? Saan ta nagkalaysa? Iso nga awan nga rod karbangam amang ibaga akabit ko ni Mavic. Ha! Orean niya pa iti bagbagam, James. Daytan tinaimula iti panunot ti anak mo. Kabit mo ni Mavic. Kabit mo! Kabit mo! Naawatan! Wen tayo sumot nga min di bagbagam genkwana. Iso ti mulam iti panunot na. Nga oras saan mo tapod no. Impakitak iti psychiatrist ni CJ. Tapno maipaayan iti umno at treatment. Parang agpaliw iti kasjay ugali na. Saan abagtit ni CJ kunak manen? Ha! Alaag ni CJ iti puder ko. Yawid kon iti balay. Tapag balinin nyo mo't abagtit iti puderyo? Sana mo bali. Dito lang palayag na ni CJ. Ha! No di mo kayat nga itid kanyak ti anak ta. Agkuluak ditoy! Nalawag mo't siguro tinangag mo, James! Sa anak amang rabrabak! No kunak nga agkuluak aramida! Ay, kaasimat dyan anak talakay. Ay, wen nga rod bakit? San laang adya anak ta? No di kat karama ng di apo ko ta. Ay, jay to mo tatanya. Isaw ta kim basol amin kadag ito mapaspasamak ita. Ay, nakunabon lakay. Gatil to mo't aklasin ti babae. Di naman lapulos inikan mo't iti patag ti anak ta. Awan kit di babain na. Iso pa ya. Idi trabaw. Nakilalaki. Itandan asawa na. Idi kwan. Nagpakpakasing agsuble. Isa pinakawan ti anak ta. Ang inuli naman eh. Katidakas na. Nagpasikugbay ko na maalakay. Ay, wan nga raw. Ita, isupat yun natang sita mangibaga. Ani Mavic ti kabe. Wan nga rod awan manaknakam na. Isupay ti adaganas na akundi ungat. Ngam di na mga rod may suraw itinasaya at ti anak na. Nakunabon bakit? Imbes asumay saya atin ti ugali. Kan kasasad ni CJ. Gapoy ti panagpatirafe na. Awanan na. Sigurado ako markaro man ti kinatuldog na ita. Taanda iti puder tinalaing nga inana. Anya, isublimot lang ni CJ kanyak ko na. Uy na. Kurang mo't nga minan itid mo nga allowance na. Iso nga, isublikon ken ka. Ken may sa, jak mo't laangan ka bailan nga si Kaswen. Nay, dakal mo ni CJ. Sana nakasla ubing nga sa si Kaswen. Pudno, dakilan. Awan mo't amo na trabaho. Siyak ti aglaba iti bado na. Siyak ti aglinis iti silid na. Siyak ti agluto iti kanan na. Siya kamin. Ay, mabanugak mo't James. Kasano, kat inispoiled mo mat ngamin. Saan mo takas to ni CJ? Naudda dito'y balay? Ay, basta. Sikan ti makaamukan kwa na. Ado ti rumbang nga aramidag. Asaan kat aday ta mga asikasukan kwa na. Amumot nga da trabaho. O di, ipaasikasom kan di Mavic. Anya? Angam ne,
Ibagam tadi nasaksaktan ti anak ko. Ha! Maamuak laang asaktan. Wano kabilan na. Ay, dakas kayo kanya. Oh, apay akas na tilangam, James. Ay, kwa, Mavic. Asino nga min ayat ikinasaritam iti cellphone mo. Apay akas laborido ka matan. Ibagam, no anya dayta. Amangan no da may tulong ko. Ni manin CJ. Oh, apay ni CJ. Saan ka naman ang nagahawi di dirabidyo balay? Ay, na yun. Sinublian naman nga rudan ati kasta nga aramid na. Tidakas na. At ka nun natakawan nga istolya palengke dirabi. Kat atapan ni nanang nga isudang agbabarkata tinagtakaw. Anya? Ni, apay nga imat nga iso ti atapan ni nanang mo no bilang. Ado ka nung amin ti kwarta na itinagawit. Kan adda ka nung barbaro a pantalon ken sapatos na. Tinamag ka nun ni nanang sa tinok tinangalaan na itinggatang na. Kat kunana ka no, asyak tinangtad. Katawan mo tinindad ko. Diyak nga ro din unay ik-ikan itidak kinagatan. Tamok nga ibulakbul na lang. Hangam. Ay, sa bali magtang tinasumok na. Anya kay ti planom ita, James? Diyak ka bumafik. Kasaritak tumanan ni CJ. Ang pama na makaawi daki dya balay. Awan ka di ti klase mita, CJ? Awan, Kaya't mo ti sumurot kanyak. Mapantay dyan mall. Ag-shopping ta. masadutak. Ingka kat agsukatan, tagkuyog ta. Tapno makainan hamat dagiti matam iti kasi cellphone mo. Masadutak nga Rob. Nagdagulit ka matan. Ha? Mapankasiksi ka. Di nakdisturbo yung tamadama tayo ayam ko. No kayat mo, di ni dade, titext mo, tayo so timang kadwakin ka. Sika nga rod ti kayat ko akadwa. Iso nga ingka agsukatan, taurayan ka. Diyak nga Rob kayat. No kunak ajak kayat. Nawataw! Ay da, agyaman akmanan kada kayo. Nang ro na kada kayo ken ni Mabik, James anak ko. Agyaman ak iti panangisagana yu kada gito'y amakmakan para itaakasangay ko. Awan na nyaman na lang. Wen nanang, awan anyaman na. Kasangay yu ita, iso nga enjoyin yu nga rod ti aldaw apan nakaipas ngayo. Ay kat, anya pa'y laan nga iti kukwen yaw. Magantayo na. Mabit lang. A-group picture kayo pa'y. Iti kasta, adamat remembrance yu iti may ka-60 a birthday yu. Ayun na niya. Ay, sige mga rod, balasang kaw. Hala, umay kayaw, taagpipicture tayaw. O tatang, may nayon kayo matan Uwan balasang ko. Mabit lang. Tata, mayak mo lang ka diti rupa dita kamera. Wen tatang, mayat. Okay. 1, 2, 3. Smile. Oops. May sapay. 1, 2, 3. Smile. Okay. James, ayabam ni CJ kanitan niya. Tag-picture kayo mat kadananang. Ay, huwag ngagpaysaw anak kaw. Ay kwa, saan? Datay latan ka da CJ. Ayabam ka din ni Tanya. Iti kasta damat remembrance yo. Alan, ayabam itan, James. Saan nga rudan? Talo tayo latan. Sige. Okay ka, tag-picture tayo at talo ka daan tim amabe. Pati gayam kabit, makipicture. Shh! CJ! CJ. Di mat imbagak. Di mo ulitin ti kasta pa nagsungsungpan mo. Kaya't mo ka di man di maungtan, ha? Bayamon, James. Ala, da kayo latan tag-picture. Di mo umtan ti anak mo. Bito tawhan tagaya man nga agahin ayat Mavic. Wen nga rod, nagbiit ti panawanan niya. Wen nga roda. Kaslakaan mo lang hindi agar-ara magpaikan ka. Ang gamita, bito atawan tagaya man. Anya nga tanong, agkalay sa tamutin. E di kasta, mabindisyonan mo ti panagdin nata. Agpaiso, James? Wen, agkalay sa tan. E di kasta, makabukal tamutin iti pamilya. Agyaman ak, James.
Kung naklakit din mo awan plano mo na mangikasar kanya. Ay na, saan mo na mabalin na? Nasay-sayat mo't lahing nagkasarta. Iti kasta, makuna alegal ti pa nag-asawa ta. Saan lahing iti papel? No dikat iti matang ti Diyos. Ay na, di mo lang ang amo. No kasano a pinaragsak na gapo iti dayta nga imbagam, James. Kahit, kasano, dumanon kami nga roda na. Hindi kasta, mapagsasaritaan daw ti petsa ti kasarta. Katuan na ha, ibagak to kada mamakin papa. Idi kasta, makasagana damat. Saan ko mamatakas dyan, ti panagsasaom ka ni Antem Amabe, kwan? Saan anasaya at tikas dyan nga ibagbagam kan kwana? Joke ko lang mo tayo dyan, Lula. Saan anasaya at adyok tikas dyan apok? Masaktan laang matirik na ni Antem Amabik, ah? Di mon ulitin tikas dyan, wan? Wan, Lula. Nasingpet ni Antem Amabik. Iswa di mon ulitin nga ibagbaga tikas dyan kan kwana. Kan maysa, adan sa bali nga asawa ni Mame matanya. Isu adimon ibagbaga ti kabit, ta saan akabit ni Antem Amabik. Ngamen, isunan ti asawa ni Dadem. Kasano ko mga agasawa da, Lula? Kat saan da pa'y nagkasar? Agkasar dan iti mabiit, apok. Isu nga agsingsingpet kanwan. Iti kasta, di nakaungungtan ni Dadem. Bad tikas jay nga ibagbagam, apok. Anya nga iti reaksyon ni Side. Hindi imbagam dahi taking kuha na bakit? Awam malakay. Di maagtagtagar eh. Jak amo ano naawatan na dagiti imbagak. Ay, madanda na ganak. Iti anya lakay. No saan pa'y lang agbalo di apo ko ta. Ang mga no ijay itong pagbaludan ti bagsak na. Wan nga rod ah. Ba nag-asaan ko maamapasamak lakay. Kinapudno na bakit? Mamumak pa yun amang bagbaga kinisige. Nalabasan ti kinatangkan ti ulo na. Ay, wan nga rod ah. Kasanwa di ka mauma, kaawam madengdenggan na. Urahin ng sapay nga dadaki sa mapasamak santo agnakam. Nasaysaya at sama nga agpaiso, no may suble nga agterafe. Una ko mabakag payam. Takasalitak tumarin ni James, may papanitiday tabana. Barang kayatin na nga isuble ni CJ iti espesyalista. No ni James, panagkunak awan ti parikot ken kuana. Sigurado nga umanugot dayjay. Tila ang parikot ket ni CJ. Amangan ludinan kayat. Kaya't namat siguro, bakit? Ilawlawag tayo kinkwana ah. Iti kasta, maawatan na. Para mutlaang kinkwana dayjay. Awan ba't ti sabali apang panunutan tayo? No saan at ipagsayaatan na, bakit? Lagip di napalabas. Hello manan kada kayo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita ket manipod iti pagayam, akayat na ti agpaylinged iti nagan a Jeric. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kablaawan kayo manpay iti naimbag ken naragsak nga aldaw. Kastameten kadagiti padak anaayat wenno naessem nga agdengdengeg iti drama. Naawi sakmet amang ipatulod iti kapadasak bareng kunak no makaibati daytoy iti adal ken mangtedlinglingay kadagiti makangngeg. Simple laeng ti adda a panagbiag mi. Saan kami abaknang ngem at least naragsak kami kas maysa a pamilya. Isu na laeng taaddamet ladta dagiti panubok aditay namnamaen adumteng. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Anya naragsak
Sadyay, awan, tiriga. Sadya. Oo, simampot ka magaya man lakay. Well, Malaalag, tugaw ka ditan. Taidasar konti pangrabyan tayo. anya nga tinluto na pangrabyan tayo, bakit? Ay, karne alakay. Sinagpawak iti balatong kanparya. Wow! Nagimasay. Sigurado nga dumanan ti makan ko no kastalay. Ay, kawan na. Amok nga mi na paboritom daytoy. Iso nga isot inlutok apang rabyan tayo ita. Ay, yaman na ka bakit? Oh, nagitubing ay. Si Mang Patagalin. Wana, itay pa'y. Jeric, Joan, umay kayo ang tamangan tayaon. Wan, Daddy. Jeric, may salang tisaw. Wan, Daddy. Umayon. Okay, kumusta mo't nga tinagmalem at panagbiyahem lakay? Adumot laang ka di tinapasadaam? Ay, kasi ti Diyos bakit at tamot basit. Pagmano ak, Daddy. Agmano akmat, Daddy. Kasi na kayo ti Diyos, anak ko. Malalag, tugaw kayon, tamangan tayon. Sige, tukaw yaw. Wan, Daddy. Wow! Nagimas ti sida tayo ah. Nagbanglo. Wan nga rod makapabisin. Ay, mabait lang anak ko Agkararag tayo pa'y, sakbay amangan tayo. Adda ka matgayam, Jeric, apo. Wala. Itayak pa dito Inyag ko ti abas toyo. Bagas kan groceries. Ay na, nagsaya atan, taadaman gaya man inyag mo nga bastumay, apaw. Siyempre mo't kasta ti kinapatagyo kada kami, Lola. Ay na, pasensya kayon atanay. Di mi matan maisa party umay pumasyar ije balayaw. Saan ngamin maibati ni Lolom dagiti mula na taawan ti agsibog. Kastamatan dagiti taraken may. Awan ti mang pakano pumanaw kami dito'y balay, apaw. Awan parikot iti day ta, Lola. Maawatan da kayo mat. Iso nga raw da saklatan ti mangitulturod iti abas toyo. Banag apagyamanan mi unay, apaw. Kat, kumusta kayo matan ngay? Ni manang mo, kumusta matan? Dadi ka ni mamay. Kumusta da matan, apaw? Kaasi ti Diyos. Okay kami mat, Lola. Uray kasano ti kinarigat ti biyag. Makaya-kaya mi matlatta. At least, at ang trabaho may kanimanang Joan. Sa aran nakasliding, agpada kami atambay. Ay kat, nasaya at mat nga rot ano kasta. Lola. Kas iti kanayon kung ay bilin kada kayo. Diyo kumaliwayan ti agyaman iti Diyos, apo. Arong bang nalaang agyaman kayo kadag iti bindisyon amaaw-awat yaw. Lola. Talaga kasta tiraramidan mi. Nagmayat at talaga tirik na no kagap-gapom iti simbaan anya, mami. Katuan mo't ngamin, anak ko. Iso nga rod ako akanayonan tayo ti makimisa. Iti kasta, agtultuloy mo't ti bendisyon ti apo kada tayo. Well, okay. Anya nga iti inkararag mo, Jeric, anak ko. Nagyaman na karagiti blessings ng itod ti apo kada tayo, Daddy. Very good, anak. Sika nga'y mga Joan. Siyempre, nag-thank you akmat kadag iti blessings na iti pamilya tayo, Daddy. Kinid daw ko, asapay ko mapromote akmat din iti trabaho. Oo, patsag asong batan na dayta akararag mo, anak ko. Mamatyak iti dayta bakit? Basta di tayo liwayan ti kumamang kenkwana. Wan, Daddy. Mabisinak, Daddy. Di mat ko na mga ilibrida kami kalpasan na makimisa tayo. At iya imbagak. Katuan, inbagam dayta, sakbay arimwar tayo iji balay, Daddy. Wen ngagpaiso lakay. Loko kayo Pagtitinulungan dakmanan ako nak. Oo, sige. Mangkita tayo nga ro diti restaurant na mabalin tayo apanganan.
bigbigat ngem suyaab ka suyaab dita Dante. Ay, nahuwan nga ron. Apay, di ka agbiyahe ita? Ay, saan sa bakit? Kasla masadutak man. Baturog akpay. Agbiayag penton malam. Labas! 1:19. Taya! 1:19. Ay, abab man kit diti Agtaya kobrado. kayon, apo. Agtaya taman bakit? Ha? Taya! 1:19 ti labas idi rabi Agtaya kayon, apo. Ay, abang bakit? Mari Pasita! Dumagas ka dito'y balay, tagtaya kami! Ay, wan maray, mabitlaang. Oh, anyang harod nga itinumirom lakay. Ay, jangan tayang agpaso ti mayat ang matayaan. 1:19 ti labas idi rabi At ti listaan maray. Anya ti numeruyo. Nan, kita man patilista ang maray. Toy pare. 1:19. 15, 18, 30. Ay, Mare, 14:28 man? 14:28. Mano maray? 50 laeng, Mare. 50. Nagbasit mo itong tatayang bakit? Gusto laeng mutlakay. Dakkel mo tun ate, abakan na dahi tano bilang katumamat ha. Natin mare, inayon mo dita 14:28, 500. Na, nagdakulon lakay. Wen atap no dakdakkel mo ti abakan ta. Luisa bakit? Luisa! Ngapay ka lakay. Kasla na ka nagragsak ka met. Nangabak ta iti huiting! Agpay sulakay. Wen! 14:28 ti labas! Kahit panungay ti inabag jita yata lakay. Ay, katriniwuriw mo't abakit! Mayat ang arot no kas talakay. Isi Naeter. mani. Pero may, ay sa wakas, makagatang ako niti inararapaap ko ang motor. Ala, bumatangak mo tin akadagi ti appliances lakay. Ay, kawan may mayat mo gatang ta iti kagawaan. Tapno, adamot pakakit-kitaan ta, bakit? Yes! Yes! Yahoo! Oh, apay kastaw na itiragsak mo manang. Yes! Napromotak iti trabaho kading. Siya kunti manager iti kumpanya pagtrabahwak. Yes! Wow! Congrats nga ro ta manang. Agyaman na kading. Katsi ka, kumusta mo't ti ibagbagam ngay offer da ken ka at trabaho? Pampanunutek nga ro no kasano manang. Daktakkel nga min ti offer da ijay. Halos doble ti sweldo kiti siguro na trabaho. Ay katuwa namon ati offer da ken ka. Man-mano ti agi-offer iti kasta akadakkal asweldo ading ko. Iso ano siya ti sika. Awata mo ti offer da iti bangil a kumpanya. Sayang mo. Mangmangan ka mula ta nasiksika, Dante. Awa na. Taawan mo't gayam umay. Itayak pa nga ayab. Nga mawan mo't sumumbat. Di nanganak ko na si Shaq. Jeric! Joan! Umay kayo mga anak ko! Nay, timakdar ka mo ito, Dante. Wala, tanalpas ako na nangan. Mangan ka matitan. Talaga pinartakak tinangan ta. Anda pa'y aramidak bakit? Ay sos, ingkakot agbiyahen, Dante. Daitan tumula ang manan cellphone mo ti igama may tiyak malmalam. Tagtagari ka di bakit? Tano mga bakak. Sigurado si kamot lang ti may ranod. Ay na, awan na saya at nga ipaay ti sugal, Dante, Nang runa no kasta ka na yun ng mutan. Ikararag mo gitday ta mga bakak. Iti kasta, adda pa ng kwarta tayo. Nagalas kasta na panuno mo, Dante. Awanan, talaga anaadik ka iti online sugal. Nakahado ka man ako na akong Luisa. Di ta ka malagan. Nana? Malmalas ang mandataon. Oy, Dante! Agsubli ka ditoy! Dante! Nasaya at mat, tasimangput kan Jeric. Apay, saan kayo mo't na nagkuyog kan ni manang mo? Saan? Ag-overtime ka naman ni Manang Joan. Na,
kanayon meten nga ag-overtime. Wala ang tapno dakdakal ti masweldo na. Urayon tayo pa'y nga rod ni manang mo. Sakbay amang rabi tayo. No kasta, saan kayo pa alangan, mami? Saan pa'y urayon da kayo nga rod? Ay sus, mangan kayon Nanganak kon ijirwar. Anya? Nimot manang, amangan na parbangon ton nga agawid dayjay. Kan may sa sigurado amangan dayjayan ijirwar. Isa amangan kayo meten. Saan yun nga orayan pa'y ni manang? Dito'y kon nga iparada ti motor ko. Iti kasta. Nalaklakan to ti papanaw ko inton madamdama. Sigurado ang magustuhan dati in take out ko apulutan. Mapanakon. Sigurado nga urahin na kung di taunag. Mayat ti kasti abiyag. Happy ko naman. Charan! No diwa mo ti agyaman kanag iti bendisyon na mauawat yaw. Dom tem to ti aldaw! Asublin na dagita! Ne. Ket nento satanas! Ti agari dito sa malubungan. Ay. Naglukon tayo tabagtit. Timot na malablabid lang. Tang patitong kitang. Sapay nagtadam ti panang kita na kanyak. No, ti bagbagak! Sanak nga gululbad! Ueno agpadpatulaan! Babawin nanto dagiti bendisyon! Kadagiti tatawa di na mo di agyaman! Kandi na mo nga ikan! Jesus! Aguuyo nga talaga. Bay aklat ha. Mapanakit din. Apayan, Luisa. Kasla nagbaliw mutan dito'y balayaw. Anya ti kayat yu asawan nanang. Tunggal umayak idi ditoy. Kompleto kayaw ang makisango kanyak. Ita, danda ni awan pa yan makasaritak kada kayaw. Busy kayo mataminan. Diyak pa yan makita dagiti apukaw. Ay na, makumikum da kadagiti trabaho da nanang. Kas makita yumit. Aging ga ita, sanda pa ya si mangpet. Nay, rabien, yung adada pa'y laang iti trabaho da? Wen nanang, kanayon da ngamin nga go for time. Kat ni ngay matdantay. Sa dino ti ayan na. Ay na, ada ijay si Ledmi Agay ay ayam manen iti online sugal. Diyos aman na nga asay. Apa yan? Anya ti mapaspasamak iti asawam? Nanang. Saan mo't asigod akasta? Wen nga rod, jakman ammo. Tay di napadasan na tinangabak iti weteng. Kanday ta nga online sugal. Ay nasimadot mutin nga agbiyahe. Day talaang mutin agsugsugal ti kukwaan na. Ay una yan. Uray dagiti anak mi nanang. Ad-adun ti oras da nga go for time. Saan na kas iti sigod ang masapsapa da nga agawid. Kat agigiddan kami amangan. Itawanan nanang. Ad-adun ti oras da iti trabaho. Yes! Ako! Anya na tiririyawam dita, dante. Nangabakak manen bakit? Nangabakak manen! Oo, kita mo. Ay nanagdakkel mo itong tinabak mo lakay. Ay, kit siyempre Apay kapoy. At dabanin kwarta tayo. Isimani ko naman. Yung mo ti Gcash number mo. Ta isend ko kin ka ti pagpalingkay. Agawaam! Yung kagpalingki bakit? Gumatang kay dinaimas asidan tayo. Day karon iti baka ti alam. Ta mga raminak man iti kilawan. Makasinsida kami ka iti kilawan na baka. Sige. Ipasam nga ro dun iti Gcash ko, ti inabak mo. Ta mapanak mo tin agpalingki lakay. Luis, Abay ka din. Aday bagam? tulungan.
Ninay, apa yan? Agan ano kan, dante? Apay nga, ikamam tabarukong mo. Makaangas. Ay! Tulong anak ko ba? Ay! Dante! Dante! Ay, apo! Karuba! Tulong! Tulungan na kami! Nasayata si Mangput kan manang Joan. Apay ka, day, Jeric. Apay, di mo ka dinaawat ti text cookin ka. Awagan ka. Ngam saan kamot kami na makontak? Ay, kwa. Jack ngamin kaya ti madistorbo iti trabaho, iso nga in-off ko pay laang ti cellphone ko. Jack pay linukatan, manipod pinmanawak iti opisina. Ni Daddy, adda iti ospital. Anya? Ni, apay? Naan-ano ni Daddy, ading? Naatake, manang. Anya? Ala, agsagana ka. Ta mapanta iti ospital. Ha? Ha? Anya, dayjay? Kasla, adapin mo to. Hunggang peso. Kasla nagtaod mo't iti silid da mami kan Daddy. Ha? Kasla da mapupuuran. Ha? Kitaam. Adda asok nga agtataod iti silid da mami. Puor. Mapupuuran ti balay tayo manang. Unay matitikas to yung mapaspasama kiti pamilya minanang. Unay yan. Talaga akasta siguro ti biyag, anak kaw. Wena, yung una yan, tanagigiddan damot lakit din. Naatake lang nga rodan ti asawak. Naurampay ti balay mi. Sala nga day tananang. Naikat pa'y gayam ni Jerry kiti trabaho na. Pagyamanan tayo lahat ti Diyos. Ngamen, nailasat ti asawam ti pan nakaatake na. Saan unay anapuuran ti balayaw? Sumagmamanula ang apasa tinapuuran. Naimbaglaangan ananang. Tasan nairaman anapuuran ti kwartang iduldulin ko. No pati dayjay kat nauramay jak ammo na talaga nanang. Ay, nalipatan yun samot namin ang ti obligasyon nyo iti Diyos, anak ko. Nanang. Manipod na padas yo tinapintas abiyag. Saan kayo matan ang makimismisa? Saan kayo sapayan nga agkarkararag? Nanang. Di mat kanayon ko nga ibaga kada kayo. Nga oray anyapay abindisyon ti maawat yaw. Di yo kumaliwayan ti kumararag kan agyaman iti apaw. Nanang. Mala. Gusto dayta na panagsangsangit mo. Agbalin ko mga adal kada kayo dayta. Anyangay nga rod. Ano sa nyo manan ati mang rugay, anak ko? Ita Miss F, nagsublimanan iti sigod ti kasasaad mi iti biyag. Simple, ngam at least naragsak. Agsasango kami amang mangan. Sangsang kamay sa kami nga agdaydayaw iti apo, ken agkukuyog kami amapan makimismisa tunggal aldaw ti Domingo. Agsapa, aldaw, sakbay amangan, sakbay amaturog, ken amin nga aramidan mi, daw-dawatan mi ti panarabay ti apo, babaan iti ababa akararag. Saan aga po tamabuteng kamin ababawyan na dagiti bendisyon na kada kami, no diket amumin nga ikan iti patag dagiti banbanag nga adda kada kami. Katrumbang nalaang nga agyaman kami kadagiti bendisyon ti apo. Tultulungak met ni tatang nga agbibiyahe iti tricycle kabayatan ngor urayak amaawatak kadagiti inaplayak at trabaho. Iti agdama ket ni manang kupaylaang adyoan ti makakaadda amang gasgastos kada kami. Kastameten kadagiti kasapulan mi ditoy balay. Daytoy man ti padas ko adyak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Jerry. Ken ka pagayam, Jerry. Husto ka pagayam ko. Di tay kumaliplipatan ti agyaman iti Diyos iti amin a bendisyon a maaawat tayo.
Laglagipan tayo kumaakanayon ti agyaman kenkwana. Gapu ta isukat nga rod ti nagapuan amin nga adda kada tayo. Pagyamanan tayo ti tunggal bindisyon a maaawat tayo. Ngamin saan nga amin ket mabinbindisyonan. Isu a kabayatan nga adda napintas a trabaho wenno napintas a bendisyon a maaawat ti pamilya tayo, ipateg ken pagyamanan tayo ti Dios. Gapu ta isu amin tinagapuan na. Alakastan pagayam Jeric, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdangag.